Ya atende este día el mga dueño del lote afectado na bypass road na kilometer 4 Pasonanca y el mga oficiales del Department of Public Works and Highway na dialogo kaya inicia el kongresista del Distrito 1 Celso Lobregat. Durante el dialogo, yaable el mga dueño del mga lote que no conforme sila pa sa el camino na di ila lote. Siendo no conforme sila que ay perde sila casa o lote en cambio lang na bien barato pago que ay paga kanila el gobyerno nasyonal. Asugun pa kanila, no ay kanila konsulta el mga del DPWH sobre con este proyekto. After I made this letter to Honorable Singsong, that's the time you came up with a consultation and you said it's an ongoing consultation. It's a consultation for the ongoing bypass road. Imagine that. You were already doing the bypass road and you are still consulting with us. Sana, sir, if the owner of the house or the owner of the land is not there, you set a date so that we can talk. But there was no set date to the time you're going to tell our sentiments to you. All you answer here is refusal. Asungo con el director regional del DPWH, Jorge Sebastián, ay precura sila busca otro lugar donde pasa el camino y donde menos lang el quien ay sale afectado. Pero si hindi sila puede encontrar otro lugar donde puede pasar el bypass road y si ay continúa para duro el mga dueño del mga lote, tiene que ay man expropriate ya sila con este mga lote. Because the government can always go through expropriation. Yun, ganun na mangyari. Sa korte na kayo, ang korte na mag-decide whether to get your property. Asungon Sebastián, este el último solusyon ta konsidera sila para pwede continua con el bypass road. Babayaran nila, just compensation. Bayaran sila kung anong sinabi sa law. Diba? But they have to, the government will use the land for the interest of public, whether they like it or not. That is the power of the government. Mientras tanto, como resulta del diálogo, y habla si Lobregat que tiene hasta la primera semana del noviembre el DPWH para buscar otra ruta. Y ella más según él con este diálogo, después sabe que hay mucho pa problema que está causa para tarda completa con la implementación del bypass road. Presente también durante el diálogo el barrio Capitán de Tumaga, Jacqueline Lim, del Pasonanca, si Jun Julian, y otros mga oficiales del gobierno local. Si tiene kita un montón de problemas, busca kita montonada de soluciones. It was agreed that the DPWH will look if there is a possible alternate route. If there is a possible alternate route with less complications and with less people affected, then so much the better. But I just also caution the regional director not to make any commitments because in case no possible alternative route can be found, then the present alignment has to be implemented, but the lot owners will be paid a just compensation. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.